Atongoria Ngwataniro ya Kenya Kwanza umuthi ni mambikire icera riao ria umathi wa kura matuura-ini ma Karangathaki na Ngofu, Geta gicigo-ini gia Kibibiri, Mirangi-ini mwena wa Ol Kalou, Ngano mwena wa Ol Jororok, hamwe na Mairo 4 gicigo-ini kia obunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua. Icera-ini riri munini wa mutongoria wa bururi Daktari William Ruto ni orotete mung'ethaniri wake wa kiama kia ODM Raila Odinga na kiria augite niwe wacungiriirie kuharagana gwa tabarira citu Kenya iria thirikari yambikite cia uthii wa nambere na itumi cia kwiguna we mwene. Chama yetu ya Jubilee ikasambaratika, serikali yetu ikapata matatizo, ile program ya Big Four ikakwama. Yeye akatuletea mambo ya kubadilisha katiba, akatuletea mambo ya rege. Akiuria muingi wa mwene uyu gukamuikiria kura, Ruto ni ahinyiriirie kuga we niwe wina mayo ma gutongoria bururi uyu, kuona ena rekondi njega cia wira uria arutite ari thirikari-ini, guku akiuria Odinga agie na ucamba wa kwiyumiria muingi-ini niguo mang'ethanire nake no atige kwihitha thutha wa president. Wacha kujificha nyuma ya Uhuru Kenyatta. Sisi ndio tulichagua Uhuru Kenyatta. Wewe hujawahi kumpigia kura. Toka nyuma ya Uhuru Kenyatta kuja shindana na mimi. Atongoria aria mekumagaritie Ruto ni mamenereirie mucemanio uria wathaganitio thingira-ini munini wa iregi wa Sagana, makiuga uingi wa andu ti kuga ni uria kura cigaikio na uguo muingi kurio ndukaguoyohio no indi ugitire kura ciao. Na andu a Kiharo mahana andu a Karau tondu tutigoraga guoya na ithuĩ twĩ ciana cia mau na tutiticagwo ithuĩ. Pali iko pesa napeanwa, kuna mtu ya kukuponga. Sasa pesa iletwa pale na magunia, watu yangu wakaenda pale kila mtu kili 5. Sasa nyinyi mkisikia Kibunja amekuja na pesa, hiyo pesa ni yenu, muende mchukue. Lakini hawatachagua Raila, watachagua William Ruto. Rais, kama kura yako hutaki kumpea William Ruto, ni haki yako na tunaiheshimu. Tafadhali na wewe heshimu haki yetu ya kumchagua William Samoei. Maya makihanikaga ahuraniri a giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Narok na kiama kia UDA riu ni maiguithaniirie kunyita mbaru Patrick Ntutu gukahuranira giturwa giki na kiama kia UDA. Patrick Ntutu ndiye atapeperusha bendera yetu kama UDA ya governor kule Narok, na nimeshukuru Mama Soipan Tuya kwa kukubali kumuunga mkono. Ndugu yetu Gabriel Tongoyo atawania kiti ambaye akonayo sasa. Therefore wish to convey profound humility and deepest gratitude to my two colleagues for having ceded their ambition for my candidature by consensus. Oni thutha wa mubunge wa Narok ya ithwiro Gabriel Tongoyo na murugamiriri wa atumia kaunti-ini no Soipan Tuya kwiyeheria kihitaitano-ini kia ugavana na mweke ucio kunengereria Ntutu uria riu agakorwo aking'ethanira na mubunge wa Narok ya rugongo Mointalel Ole Kenta wa kiama kia ODM rungu rwa Ngwataniro ya Azimio la Umoja. I have agreed to put aside my personal ambition, and as I have said, for the interest of the unity of Narok. My good brother Patrick was the winner, so that I will be a winner tomorrow.